TV Badwam na o hwe mambo atema Sandra Kafo yedamase yahosepe a wonde abreye de adru so no nkomo wo ho yewe apomuden no de edikan yansa yewi asa no so say birthday celebrant no so ye be di o mo birthday na mo kama wish na ye de bebro mo kama pa na nemu o doctor time da so e wa ha se kakra ye wo June July August September ye besie ndie ye de besie nkroma wo da doctor so wo da TV ne de obeche e mo ne anwa so obeche de hiansa ono ne be ye adwuma Medimafo Herbal clinic e wo ebua kwa agogo kumase e hono wo dog ye mo akwa ba yeah na bibia boko de nyankopa de bibia boko wadi ma da hopa se bibia ekoso adwuma bibia eye kama de nyankopon ase endi nkomo kakraja asa na se me hu wache eye no kula last week no mentumi amba enye hwe adwuma na bia enti endi nkomo ne hwe Medimafo Herbal clinic de ye ho ma me na wo tumfo nyankopon ase won ye soli ye o ma yen ahoden di bepiem wo Adom TV on se wadwuma ya da bia wanim ye seresere wata de shem kura kokama efi se o ye nepa ama oman Ghana last na me ka kire se card bi wo mayi mu a ehu hia eye card ya twere so Medimafo Herbal clinic card we pe na wutimi da solid da bi na doctor aka kire se fa sa card ne beji TV fa bra beji emoni anwa fa beji mobile phone enti obi a owo Medimafo card no esa wudi sie wo trankim pa se de enyila with a card no hu ehia yie pa na card no kura ehia no firi hɔ a yare na wode ba ye no nyankopon adom nti wansa mfa nkokwa eho na Ghana fo nyina gi atum se efa abibiduro ayale sade ebi ensi da manfa mawod no kura ma last Saturday ya etwa mu yi ekoso wa Marriott Hotel Accra International Accra Airport hotel na e wo ho no Business Executive Excellence Awards 9th edition for first time ya nominate Herbal ewum Medimafo Herbal clinic ye my best Herbal clinic 2023 on the 30th June African most respected CEO awards Mauritius. Wow. 68 countries and Eba Bishia. If we are singing 68 countries Eba Bishia, you are nominated Dr. Tam Daso. Ghana. Say fire be dry all some dear. Ye shebre bia na bebre kura ye ka heba na omompem. But say Nyankopon do ministers. MP. Oman obia wura Medimafo Herbal clinic kwen ya faso siesie ya yale sabia no kwen da bia me kam say efidie yi yale kire na ensa yale ba efidie bia ewo wiase a eyi yale kire hu say maami oba no say malaria but obeduru hon enye malaria ye yi nipadua no hwehwe mu nyina wie na wo wie a Dr. Tam that's what the Tam ato yale so enti yale ni bibia ka ewo Dr. Tam that's one sem free say twedian po kwame oboss ro boss ase de yale nyina so tumi ase Dr. Tam that's so ensa na me ka kire oyale ni bia wa yale ya che wada dem wa che se onka na koma ento ne yem if you say if we ask wo bia won the master yale enso won the master enti me ka hye Nyankopon ni munyam se odo yale ni be piem wo kumase abua kwa agogo a omfa nsanso enkofie da da bia metaka asem bi se afe na twrensem wo se yeni dua na banfo na habansa yale no afe na abamu yedi kan hye Yesu Kristo honkom dada ye bewo obabanyini na hini ebeda ne metri so ye befo onwanwa ofutufuo ye kan Yesu ho asem no adifo bebre baba ye nsankyere no so na enye wono a babra Yesu Kristo ye wo no pe na asem bo se afe na asem a odifo aza hye honkom to ho no abamu aso na bebre ababa ye biko bebre ababa ye biko wo Herbal no mu na afe de
afe na asem na nkasa ye de ye kan ye no abamuo efise abubuafo nante anifrafo esina panie suroko ani esuro kane obinya suroko efie gadum obinya suroko di agese enya asam ketua yale na yeninu anu aduro nyinala ena nyankopon nam Dr. Tam da so yenya ni nyina anu aduro ewo kumase abua kwa agogo ento yarefo bia enka na komanto no yem de Dr. Tam da so ehwehwe ne se so person de ye kan nyina abamu a eya na montu a anopai a ye kan ubetu na mo abakumase abua kwa agogo me kache obia se enka Dr. kan minya ho anka meba nanso ekwan no wa aboa pasase adidi kwan pa wo kwakodi die kranwa entisem bia kwakodi ayalehwe ama ho atowo da bia be se me bonkrafo abaso se de omusi ba kumasi abua kwa agogo no eya no kwa na me se chese medwe ho a chese wo fa dropping wo chese ade a chin ubetima hwe nipa be 20 atoaso Akra. Enkrafo hu se wo yale na obekọ baabi a eben wo. Na wakọ akoda ho. Akoto sika aguo. Ase wada age. Ebi kura wo betima da ho. Enkosi aga. Na se Nyankopon adom wo bepiem kumase ebu akọ agogo because na wo maabi a me sifri me kam na chese menim se wo nu mu se me konu me see ya na wono so ne taxi be see ya it was Dr. Tam da so ni me say was mam doctor ma we watch na yale e kan make it after the what tell ma obi was doctor man na so da ye say me metumi anante yale kan ma ya reject me da ho a me hweti na me hu wo ana me ma me ba ko me ma se ye ntia se ye mpe heba ye de me ba ye enne me ni o minie ena kwasu ya de ne mini o doctor me na metimi asia me nante a me koi se ewiade bia me kam se bebro ho ayale na oyale no ewu bebro ho a enye wu bia na ye de benkra bi o obu ho obeyele na wu ma bi di adanse na adanse na odie no wo twa ebra wono oyale ye picture eda ne fun suo na wo hwe wu ma yi a wu ma na nkasa tam na ne ho atono no wo cheki a wanya kese wa ma ne fie kese aye 45 mami yali koduru se obi he no because we 95 years it is happen ka 95 years no koduru ye no ni fie se na aka fie kitu abi ba Nyankopon adom ne Dr. Tam da so ya say yi na fu 95 wa ba beduru 45 also wakoda mpa agbo asim fie nson ba bia ni ho ya ma duro hospital bia ni wo ma we mu a onko hoda nanso na se nipa ba yale obehu ba bia duro wo no na wato ne ho sika nyina to agu na wato na japade nyina oyale ni bia ohwemi a otiemi onka na komanto ne yem ayale saba be piem okumanse ebu akwa agogo Dr. Tam da so twen se bra na onfa Tam to yale so ho de wo ba na Dr. Tam show nansa Dr. Tam show enennan enensia ne bra de beto so no empa ho simampo be piem wo kumanse ebu akwa agogo na Dr. Fani bre ento yale yeso obi si misisi mechika se mikotodwe mikoda mintumi na miwidie mo hihye me nase atatai ni nyina ye entatia case ewo kumase ebu akwa agu ebre na so uhwe Dr. Abasobodi ahodo a yegidie bi na ewo TV suwe enye asamketua efise we Dr. Tam da so ye kan eba aba o mema beje Abasobodi a ebinsi ba bi ada ube pie mo kumase ebu akwa agogo a Nyankopon adom medimafo ene ewurade na menim se onam Dr. Tam da so what the time beto yale so a etinye bia ni hu kumase ebu akwa agogo no asentimafo yemfre doctor ana 0244774282 024477
4282 and 0245449522 92 yeah 92 yeah 0245449592 yeah and no and 0500727215 0500727215 Medimafo Herbal Clinic I ebuakwa agogo kumase and out say the doctor penny doctor time da so edi enkomo no de wuhia na wo card na fabra na onhwe na wo card no so benam so amwanya kyede otaye ya kyede bre no ti dog yeda se